Kardom, pinyada ba birta long penelisami raniti mungpi nona zuitha birta angton pen. Sot richwa rong ningka sirkep ata kechok arani matijong niphai kre kithamani talon pon. Ada porphai kepa porpen arna marnia phan kachipami mati ruang rup klar e klar bong kido kithak kapami senjia phan pura sot richwa milur lapen karbi kurpo amilur ki kai pensi kapang chinga birta kat news asa hemalo birta nang pale. Sot richo arong ningkang sirke parta ke plenga ni katalona long arna marnia phan chipami pondet pen puthot claim somara tuma phan quiz competition back over musical chair blind hit bamboo climbing lapen program race hei hui ke patu ka chipate pen aning kaparong ponjia phan ason ka chipate padupon lapen puthot anaro por phai ko hinira achiti mapor malong rat amepi pangcheng posi rong asar anang kiling pen mechari pon ke hai terang pen rat ame pikapa do pona puthak ame ke phalam the enjoy pon me along alhiaman pen Dr. Pankaj Terom chunbang kasa man pengaluhi kel e ame phu barim ingti abarim VDC chairman Babu ingti vice chairman BMB Sundor ingti me phu KCS Borjan Zone Juna Singh Terom lapen abarim KSA Nasing rong hangatom chetong ton Sot richwa rong laki Bukazan Municipal Board pen chikoy not karbi arong kithenai arong lo. Lasi kido kithak chipang thirbet nangjim. Lapen ki pathu anat kachari anat ta kachipate mati kachipai tu nangji kenangso. Sot richwa arong along kido katu kawe don pharu troksira don thokep suse ahem tuntu puta rong asar pen pachini pon. Karbi solang do rata phan nilihin pen karbi anglong adang thebi Karbia khai dora pet thagra pet som surya khai dharam do ara phanta pini ani ke me pomen it pen nili kardom phajeri glo kardom si nili men ka chondo tiso ladak pini sorecho long sorecho pini arta ningkan sir kep ke chok ningkan kep pini pen ken kam che jor pang che glo la sorong sorecho ke paman ke ningkan kre suri hinira kre hini matijong ati klo tari kre thom pini ani hilo ladak pini nilitum ke talon lake anikan wang sore chophan ani siako sar ke than purke molong ke tokdo pusi bang ethan pen sore cho ang ton ke do yo ne si karbiatum recho ta manun thek thek ke thek ta manun thek thek ke plang ta manun e ki phi ta manun e pusi phui phietum je than do lasi sore chong ton jong si ili tum jong nangi podang te sore cho phan thok la pen ili tum mak kisung ki boy chi ko biu la pen ning duk ki kardom chi pinangi thok char nai pusi nili ting ning mathasi la sorong karbang long ang bong pen rong ke the nai pe mani put ka chi sik pen nili tum majir po rong asar alang to ke mang Lafi sore cho melur kai along nilitum korbi kurpho sore cho melur kai depen nilitum ejang asor melu kai lo sorry hanjang asor melu kai lo sorry dei ni man chodri lo lapen karbiang long bong chot kali north east chot kali all india long pen kethek na rong pe manang kusi Lapen bangsong maya long pen kel ea meipu barim ingtia phan karcho pon padopon pusi meipu dilip teron pen pachini pon kardom nilimen anon kiling lapen nili labangso sodricho arong kiseng kija kiseng si abang pulo lapen nili kiseng si presiden lo lapen pili labangso rat kaduk kawi naing wai pen pili nili phan labangso rong lang nai mare solai nai pini lipan karbi aron ateng pen rong asar ni lipan rat pen apno pen kono lasi pini nilitum aningkan wang ason thak 13 December 2012 nilitum labang sorong seng lo la sopen wang bom si pini le thotta nilitum foundation di talon lo la pen pini an nilitum claim rapet kaduk kawe sodricho long kiceng komiti tu mendora pet pen ini tum pacun bomlo lapen pini labangso program nili tum dak RC komiti pulason ke patik kondolo lasi langli tum si pini labangso program misen pen ke pacun dia phat langli tum
arpu en pen pini la bangso program bengkon iglo lapen pini kadu kawe phan nilihin pen pachini ga tu lo KNCA lapen AIPWA atom pen BJP government atom ki claim kidam ki chokche lapen swalo atama phan ke raikom kawe pothak matijong ni phai kripliar ni dipu CPIM elasa hemalong pherakya ke pha AIPWA chunbang Mina Tiwari KNCA chunbang Protima inhipi pen pherakya melong kapaklang pon ke non ki topom BJP government center state lapen Karbiang long autonomous council long anta BJP party sidolo Bos seta me swalo tama phan thang ki rai komasai deng ponabe seta alang tum BJP party long slogan beti padhao beti bachao pusi hangpo আজি যি ধৰণে দিনক দিনে মহিলা হিংসাৰ যি বাঢ়ি আহিছে এইটো অতি ভয়ানক হৈছে আৰু এটা বিজেপি নেতৃত্বাধীন যি চৰকাৰ ইয়াত অসমত কাৰ্যালয় স্থাপন কৰি আছে ইয়াত কিন্তু এই হিংসাটো আমি বেছি হোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু যি ধৰণে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যি ধৰণে অপৰাধীক তেওঁলোকে চৰম শাস্তি দিব লাগিছিলে তাতো কিন্তু ব্যৰ্থ হৈছে এটা উদাহৰণ স্বৰূপে যোৱা 22 এপ্ৰিল তাৰিখে যি ৰহাত এগৰাকী 13 বছৰীয়া যি সুমিলা ৰংহাংপি সেই সুমিলা ৰংহাংপিৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ তাত সুমিলা ৰংহাংপিক বলাৎকাৰ কৰি জুই জ্বলাই দিয়া হৈছে কিন্তু আজি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে সেই যিটো চাৰ্জশ্বিট দিছে সেই চাৰ্জশ্বিটত কিন্তু তাত 376 নাই আৰু পক্সো যিটো ধাৰা সেই ধাৰাটো কিন্তু তাত লগোৱা হোৱা নাই গতিকে ইয়াৰ পৰাই আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বৰ্তমান চৰকাৰ তেওঁলোকে মুখত কয় এটা আৰু তেওঁলোকৰ যিবিলাক এজেঞ্চি আছে যিটো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ যিবিলাক ছিষ্টেম আছে আজি পুলিচ প্ৰশাসন তেওঁলোকে সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আজি বিফল হৈছে তেওঁলোকৰ যিটো তাত এভিডেন্স আছিলে সুমিলা ৰংহাংপিৰ যি হত্যাকাণ্ড সেই হত্যাকাণ্ডৰ যি তাত কেৰাচিন তেলৰ যি গিলান আছিলে তাত মেচ কাঠি আছিলে তাতে তেওঁলোকে আজি ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট নাই বুলি কোৱাটো অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক গতিকে এনেকুৱা যদি হয় আৰু সুমিলা ৰংহাংপিৰ পিছতো বহুতো সৰু সৰু ছোৱালীক কিন্তু ধৰ্ষণ কৰি মাৰি পেলোৱা ঘটনা কিন্তু আজিলৈকে হাম কটা নাই গতিকে তেওঁলোকে ক'ব মুখত ক'ব এটা কিন্তু কাৰ্যক্ষেত্ৰত সেই যি ভিকটিম সেই ভিকটিমসকলে নেকি তেওঁলোকে আজিলৈকে কোনো ভিকটিমকে আজি কিন্তু জাষ্টিছ দিব নোৱাৰাটো বিজেপি চৰকাৰৰ বিফল আৰু তেওঁলোকে মহিলাসকলৰ ওপৰত আজি নাবালিকা ছোৱালীসকলক যে সুৰক্ষা দিব পৰা নাই সেইটো আজি স্পষ্টভাৱে আজি কিন্তু ওলাই পৰিছে Bon sita me non lapuke stoalo toma phan katene kaholoke arnibangta chimit me lasi stoalo atoma phan kirai komasa deng ponangji lapen non LPG gas ador pajum nangji pusi AIPWA chunbang Mina Tiwari KNCA chunbang Protima inhi piatum pherang ke amelong ningje के सामने किस देश भेदभाव न हो इसकी व्यवस्था हमारे संविधान ने की है इस संवैधानिक व्यवस्था को मोदी सरकार उलट देना चाहती है और खास तौर पे महिलाओं के साथ महिलाओं को बहुत ही मुश्किल से कुछ अधिकार मिले लेकिन ये सरकार मनुस्मृति को अपना आदर्श किताब मानती है और शर्मनाक है कि अभी CBSE के एग्जाम में सवाल आ रहे हैं महिलाओं को अपमानित करने वाले सवाल मनुस्मृति के आधार पर इस देश को इस समाज को चलाने की कोशिश करने वाले सवाल बच्चों से पूछा जा रहा है कि तुम व्याख्या करो तुम बताओ इस बात को कि औरतों को आज़ादी देने से परिवार और समाज में परेशानी पैदा हो रही है वो ये कह रहे हैं कि पत्नियां अपने पतियों की बात नहीं मानती हैं इसलिए नौकर और बच्चे बर्बाद हो रहे हैं ये अगर हमारे 10th क्लास में 11th क्लास में बच्चों के दिमाग में भरा जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि इस देश को ये कहाँ ले जाना चाहिए किस तरफ ले जाना चाहिए अभी तो हमारे समाज में महिलाओं को जितने अधिकार मिलने चाहिए वो अधिकार मिले ही नहीं है जो आज़ादी चाहिए वो आज़ादी मिली ही नहीं है और जो कुछ हमने संघर्ष से हासिल किया अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति के बाद औरतों को इस देश के संविधान ने कहा कि तुम आज़ाद हो उस
संवैधानिक व्यवस्था में आज ये कह रहे हैं कि औरतों को आज़ादी देने से हमारा सबके भीतर जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है। Amreng constituency kapalo jiri kendeng henlo Karbianglong angkang piang bong pen kapa phinai constituency lo pule pudam data henone. Lasimati zong ni phai cricket homarni jiri kendeng arong arat school student social organization la pen kese tum chilang pen non probjin pen non ki claim pon bomakam kapatang sirak ji aphan katisong padopon. Lapen la so putha Karbianglong autonomous council CM Dr. Tuliram Nongha phan panongsi Pienpura lo socheng blog video site Prabhatok VP Arding Pazir dama birta jiri kendeng pen birta nang pale. Matijong ni phai cricket homarni Rachari ke doan KSA la pen school student atom chilang pen Karbianglong autonomous council CM Dr. Tuliram Nongha phan panongsi ipak Pienpura lo socheng blog video sahita Prabhatok VP Arding Pazir dam. Memorandum along ke jongdon lake amreng adolong prabjin pen patang nangji kheroni pen khilmi PWD kachlinga towar selam serak nangji Jirikendeng high school prabjin pen provincialize nangji Jirikendeng gop college selam serak nangji lapen Jirikendeng hospital along Dr. Kawe dowai daru kawe ajoine kasik sekalam ta jongdon No provincial high school. No provincial high school. No provincial. Amar tapi manipal lagi ko. Ajir dingklui pen sorkar tumnil tum Jirikendeng phan angchi chaklo towarang selam pipo pulo lapen high school ta private size nang pipo pulo lapen college ta nang pipo pulo lapen towar lapen asona kisung nil tum dak ongdung akisung aputhak sta sorkar tum council tum nitum phana aboy bonang chi chaklo bosta me pini anianta lana chi chakam anta pitnang pitang pipeda posi pini rat Jirikendeng lapen amreng konsensia rat tum thur pak se chi songnang koklo hambak mala dak ne tum same mesena towar ni tu phanak selam pinangje lapen Jirikendeng high school private size sang pinangje lapen Jirikendeng college tum phatanang pinangje lapen amreng adolong nang kimpi RCC bridge non anta nang kimpi pitang te la sinon prap jing pen amreng bridge sa menang pitang pinagi la si pinil tum katok kawe thor pak pen tum kisong nang kokla si towar bangta hironi pen chenglok ha khermian la bangsa towar ni tum phan nang selam piponai banta boy sarkar tum nilutum phana kachube abake nilutum amreng konsensia rat atum stame nilutum ta chichang ne dalo hambak ma nilutum kisung ala sarkar atum nang chini rat asonsi nilutum chit hegla Jirikendeng ini anian patang nang saja tolong lihat tuan kalau karet lawe luar lawe boleh medical lawe problem pen Jirikendeng main nama tolong sampai alam nang itu me citerak me aprang si ngandam me tuar kan harukan penis tame non ladak pini Jirikendeng tu khermiat di bangke tuara bangke ari pisai de ang siawe ari pialong sili tum nang kidam nang ji irep imoy swet la si prabjing pen Karbianglong autonomous council chief executive member Dr. Tuliram Ronghang alang lifan same nilitum Karbilo charli asong pen tuneng ri pate krim lo nilitum 9 amreng constituency la Jirikendeng tu kiruni la so to war bangke non prabjing pen alang linang ci cakat teng pen non prabjing pen alang linang selam wek nang po tapi nang selam letik kan nilitum Karbilo charli asong pen stamin nilitum cisong verji la pente non isi abang ke la college lo golf college la ke non prabjing pen la ta province la deng nang po la sinilitum ako high school dolang Jirikendeng high school English ME school la dak bang ke Jirikendeng high school along bang ke arjiding plui lo non master tum stame ka ji resign thulo mane la dak venture school loksi ning kan pen lo ne tame pinier nian ta la dak province la sabang ke deng kon pela la bang ke nilitum ning duk lo Karbilo charli asong pen stame athe dak Jirikendeng hak waralong litum kiduk kela karat mate litum chin sume me chitherak me la si non ladak Jirikendeng high school along gustame prabjing pen dak province like deng ji phan litum akhai Tuliram Ronghang chief executive member alang lifan stame litum Karbilo charli asong pen chuneng rilo la si prabjing pen province la deng nang po la pente golf college abang stame prabjing pen litum phan nang langko nang po la pente lason si kapre kakisung alam tami Pienpura along jongdon lahai ki hanga putha Karbianglong autonomous council kachari atom pen nang pachun pinang jipusi Pienpura along pachuning report pado nan malam so paraphan birtamo ington iksena
Why is it so hard to find sunglasses in frame that can fit me well? Where can I find my perfect fit? You have such kind of thought in your mind? Well, worry no more. Visit Vision Health Optical, where you would find varieties of sunglasses in frame that fit on you. And also, you could consult with your optical doctor who are available every day from 4 p.m. to 6 p.m. Near Joycing Doloy Auditorium Hall, D4 782460. Hurry! More information call 8638189615. Nalitum azo filo dowai daru kilong kasik sak doma. Do pulo tangte non pen ke ma thanang nilom. Alon medical store. Ketching si karbiang bong pen kampucheng pharmacy. Lapang so pharmacy la 24/7 in pulo. Lapen ajada dowai le nang jisita ladak longpon ekje. Lapen kilong lia dowai nang ji pulo te order pikang lote prap chin pen longpon ekje. La Siddifu Medical College and Hospital opposite Alon Medicare Store along nang litung ta humre iknot. An sose kachini jia pan la abel ki pia number along humre iktame. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলে না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Dihin na mopit putat birta along wangtulo. Karbi Anglong, West Karbi Anglong, Lapen Dima Hasau District, along Tina PS constituency, Lapen LSC along Ta PS, Lapen Women Wings, Youth Wings, Keseng Pong Japan, Epecher Sia Songpen, Cesik Pongsi, Kidam Tang Matizong ni Pai Cricket Homar ni Kasa, Por Pai Kitoma Por Malong, Lang Chitung LP Skralong, Tirok Tokame, Padapong. Mahamya constituency ke parlo lang chitung LP skralong Epecher Sia Song atum pensi roktok amekang ni ponalong Epecher si Mahamya constituency amepu Ruby Singh Ronghang Kongchun Bang Mongor Singh Teron Mahamya constituency Women Wings Kongchun Bang Sangpi Protima Teron Pi Epecher si Kolkanti constituency along Klem Bang Fu Dilip Ronghang Epecher si Dun Mepi Sangpi Purnima Inghipi Epecher si Sahem Klem Bang Lapen Lamjai Sarpu Dipen Rongpi Dihindrim Bang Dhoniram Timong Epecher si Women Wings Kongchun Bang Phi Sangpi Rita Kramsapi Women Wings Klem Bang Phi Sangpi Karyani Tisopi Lapen Sangpi Pudang Ing Tipi Atom Chitong Dun Pen Ardi Dozat Alam Inglong Akhe So Kiduan Ning Isipet Pen Epecher si Regional Political Party along Kachisong Thipji Lapen Ning Isipet Pen Kidu Thipji Aphan Bang Pharu Kithamra Bang Phokep Kachitong Ame along Ardi Kidozat Alam The Rada Thengno Lam The Jaipon Karbi Anglong asor ladak Inglong asor tuma bangke apang ke plan atum ta piniar nia bangke aphian asi cirui chuong ong lo kopia polama plotante ili tuma det ke jatum ili tuma CM atum ili tuma MEC ili tuma IM atum bang ladak Karbi Anglong arat aphan akapre gawar sai kewan physically ladak ke dotang akhia datsi thipon thurong kadang film pini labang so apoho lapaan aman pen sinang litum nang people bon sitame labang so apoho aman lapaan ke the nang litum lapaan lo ini litum phan ning che the anisi alang litum phan aman pipen si ilitum arat lapen ilitum aing long so phan ilitum rengdun po pusi nang litum labang so amaklan di akhai tuliram rong hang Himanto kapin khadalam akhai tuliram rong hang Himanto kapin khadalam Karbi Anglong power doan Himanto raipon lap raipon chat Ladang napa plemat pula nalitum bag yang ignot hello ilitum kido api kido tumta aprang yang itha nili reclaim aglo nili ban takyan aglo nili angi chopor wepin meki jama por wepin kang hon pen nalitung aprang lang itha wang itha England ong
Kidam tang matizong ni phai kre player ni hamren arong supir lo amsilam pathuak lamalong jiroi club pen ki bipon ke chengsi amsilam football trophy ke pathu angdong kiti patupon tanglom Umteli FC lapen rong jangpong FC atum angbong angdung kiti ka pathu ponalong nat ka pathu kang plang kringa jok penang an pathu de tapi Umteli FC atum 7-2 goal pe chipahai ponsi championship chipalong pon Kechengsi Amsalam football trophy ki pathu angdung kiti along Umteli FC atum aphan ke hai anong e tangka sri troxy lapen trophy pipazir pon Adun thuanong e lake rong jangpong FC atum aphan tangka sri plira pharopo lapen trophy pipazir pon Angdung kiti ke pathualong alhisar puaman pen Hamren Municipal Board Chairman Biren Tiso Chitongdon Jamek along Soil Conservation Board Chairman Ronjit Teron Hamren Wholesale Consumer and Cooperative Society Chairman Joy Ingti Mohan Singh Tarang Meifu KCS Hamren Zonal Committee pen danglok Ongdung akithe kiding atom Chitongdon Highest scores asot ronghang Umteli FC Best Discipline Player Jolion Crow Rongjangpong FC Lapen Best Player Anong E Kalwenson ronghang Umteli atomsi Chepalongpon Piniada babirta bang kila pansi kangton iklo domitak mi kurwang tu